Nawumkela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namhlanje takhalela hi siva ra Prince Rhangani na Dr. Joe Shirimani. Yeah, previously I fike endla a video mi nga ma ehleketa yaleyo ni kha ni fane ni kombisa ku hayi siva ra Prince Rhangani na Dr. Joe Shirimani hayi ve ri va hambanile mona nyana. So laha I fike endla conclusion yo if Dr. Joe Shirimani yo ka yi nga ri kona ka album ya siva ra Prince Rhangani liya vavavumi swiloko it's very very clear va holovini vanhu lava nga bayizisiwi va hambanile. Hayi album ya siva ra Prince Rhangani yi humile ni fike ni nghena like ni yi chekisa kahle album liya siva ra Prince Rhangani ni yingiserini. I can confirm ku Dr. Joe Shirimani a yi kona completely ka the whole album a yi twangi yi hoxa na layiriki a yi kona completely. So obvious va holovini ku hava ku Dr. Joe Shirimani yi va yi nga ri kona ka album ya siva ra Prince Rhangani just like that. Oh no way guys, no way. So vanhu lava hambanile. So for more details ku va hambanise yini vona the previous video, maybe ta tlhela ni tla samara makumu. So yena mkhulu Dr. Joe Shirimani kahle ni nga vula ku yi zamile ku va yi swi baye like yi bayizanyana so hikuva mi kuma ku yi fika yi navela na siva ra Prince Rhangani birthday sani ri ku dawuteni ku njhe yi kona mkhulu kwalaho why se yi navela Prince Rhangani birthday hinkwayo yi fika yi n'wi navela birthday as you can see there. Mara no vena ku hayi mina ni Master Tsonga Analyst, let me stand with facts hayi ti-emotions. So a yi kona mkhulu ende xin'wana xilo xi nga fika xi ni hlamarisa i ku loko se album ya siva ra Prince Rhangani yi humile ka siku ra Mthara 28 ni fike ni hlamala yi fika yi humesa na album, I mean like the release date ya album mafamba kwala yi fike yi kombisa ku album ya mafamba yi ta yi kha yi huma hi ti 15. So it's very very strange ku njhani hi siku leri siva ra Prince Rhangani yi humesa ku album yona mkhulu yi fika siku rolero swa mafamba ma vona. So yo va ku confirm ya swi vona ku se hi swi vone khale na ku va holovini. Yes, swilo swa solviwa of course tanihileswi ni ka incident liya Mr Post na DJ Gift a ni kombisini ku problem va ngo yi solve, va yi solvini problem ya vona. So na vona siva ra Prince Rhangani na Dr. Joe Shirimani va nga yi solve problem ya vona va tlhela va tirha swin'we but now a va le ku tirheni swin'we. Yeah, so in summary ku endleke yini, let me give you a quick summary. Okay, Mambawulele a kumeka a tirhe album ya Shonge Rhangani and ma swi tiva hinkwenu ku siva ra Prince Rhangani na Shonge Rhangani a va hambanile. So it was very very bad ku va for Mambawulele a fika a tirha album ya Shonge Rhangani ku ri i chomi ya siva ra Prince Rhangani hala tlhelo i vanhu lava tirhaka swin'we hi laha swilo swi nga fika swi onhaka kona. So siva ra Prince Rhangani na Mambawulele a va nga ha kumanga mani kuma yena. So swin'wana swa swilo swa ti-problem leti nga fika ti va kona i ku yona mkhulu Dr. Joe Shirimani yi tlhela yi kumeka yi ya tirha ka album ya Flora swin'we na Mbawulele mani kuma yena. Kuma ti ya ntsanana hi tlhela hi vona mkhulu kambe ka Dr. Joe Shirimani yi tlhela ku va ku ri yona yi nga ni ta ti-touch up ta album ya Mambawulele mani kuma. So swa ku siva ra Prince Rhangani yi vhete yi kota hi xiyimo xa le henhla swinene mani wena. Ya loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe. Singento chema papa wanikumani susumeta bara ya misava avukatini leswi swa vava siku rin'wana ni hlongorisa hi munhu ni khanela vulongo byo sita rivala